Bayapsang Sungtini pet paper one ni cover syllabus nanti kolom kelainai ora cover ko bahake pori awai sung noi ki ba 10 talang man noi noi ki ba 10 talang man hai ke ba pori khangkai sung bahake 25 plus sung talang man nai abang ti kolom kelainai bo topic ni bo sung mark hai abo sung tin nai State 1 ni cover syllabus Ulang tongo comprehension test sung pass mark tongo pre rubai phangrok ni timung ajago 5 mark ni phayo tai kobrok rubai ni laibuma ajago ni 5 mark ni phayo tai grammar ni 11 mark tai kobrok pedagogy ni 4 mark totaloi 30 mark ni kobrok phayo ओंखाय नायदि जों फरियावैनो बुसुक नायमान आरो comprehension test खौ जों test किनो 5 mark मानो आरो फरियावैनो दे सिनि paragraph नो नाय फरियावै जों आगोनो दिगोन आरो प्रश्न नो ओंखायनो जों 5 mark मानो आरामसा ओंखाय opposite meaning दं फायो फाइनिंग गै सिन कमरक syllabus नो जों गाहाम खै नायना लेनो नायदारो टेट पेपर 1 फराव दंगो 30 MCQ. Ulang untang itu polizoya koglom te koglom ni swimung ni bising te irukma kogma te kog ni rungma no amjong. Oro jeng kogma mane grammar khe gaw jaga ni grammar haina kaisa mantang nai kaisa kyo kani rok phayo. Engkai oro jeng busuk 5 mark ni phayo oro goro jeng 5 mas mangka. So 5 5 ni phayo agi puila kai 10 ni phayo ni tabuk 10 ni phayo 5 ni mang phayo tabuk engkai kog rubai ni mung gonang rubai phangrok ni kog rubai no sawi man bai tongkai rubai phangrok ni simung rok ta o 5 ni phayo 5 ni 40 bosor no phayo jao bachungo mo ma pon jeng kog rubai ni laibu no sawi man kog rubai ni laibu mo Orobo pas gitu. Kebawa bisono pas ni payo. Mengkauran aja. Kau borok te kau berubah nilai buma no sekali mana. Orang kau berubah nilai buma apa? Iko mo. Oh 2 nomor ni. Obo porija kangka sih rubai pungro ni. Kau berubah nilai sekali mana kangka sih. Obo nilai buma obo porija pingkang. Oke. Orobo seng. Kaisa por kangka sih. Obo te kaisa motamuti agu bitang. Mengkauran pas. Enggak 15 sen tengah sini. Engkai engko sijak kok borok kok no sawi mano omokai wasu phayo phayo kuno bisu phaya rok bo engkai tai grammar thangka ro sui tai te phumung ro kok rok no tabuk silai tongmani kok phai wamung ni raida rok no sawi mano kok banan rok se mata oran bo kuno bosor phaya ade engkai unai lena oro grammar grammar ko to sangkai muka ko mo tong grammar 11 mark ni phai kongkong no 11 hai ko 10 ya ko 11 ate hai mong ate ke mo jago 10 ya ko ba ego mark ni ete engkai kok ni gerung ko mo pedagogy ro ko mo tong lesson plan do goro Putih bosor no sar ni hingga desni sar mark ni 4 mark ni desni phayo nanti khaye total 30 mark engkai nai di orwo important ka omorok ka seng english pedagogy ma pori obo ka kog ni rung mungrok khanamung samung porimung simung obo tai PDP mane child development pedagogy obo ma pori abo tongabo abo rok seng cover sing thangka abo ekoni subject por puse omo project sing thangka ngada seng aro ina 1-2 mark adjak sing tong entai adi seng grammar o sab bo topic no bisi por thangka mannai number mannai abo nai nai suitai tei pungmung rok tong nai suitai tei pungmung rok o topic ni 40 bosor no ek
yakhaba dui dus dui ni podi bosan dui ni payo pungmung ni kaisa seitai ni kaisa apike payo aro deskino dui mark ni first payo poti bosan no taksa dara payo asung yako Kamono kaisa kai kok borong no tabuk silai tongmani amuk bad no return kode amuk bad no return kode এরপরে কক বাগ তে বিন দাল বেরাম অরনি bo এক payo ngo bosungka 2 by 1 3 toha 3 namjak mung te kok mangroi kok botang ni bo waisa waisa payo waisa waisa ayang sungmono patri tin do এরপরে খরাং manju te kokhe manju orni bo payo kubang ku bosoron payo ga kun puro payo mota sukte si omo kun puro payo tang halok o tang halok ni diskan thaje payo Sungkai F. Nunggu sungka 2 by F 3 sar. Tarsin tu haro. Sar ke semua semangka. Eporya kok khoso mung te kok bukrim. Omo bo kun bosor payo. Sungkai khlai jora te khlai mang. Omo bo kun puro payo rongo. Sungkai kolnoksa kok mang duda kok phai te kok mang phim. Omo bo kun puro payo. Ngati kasi tonggo kok borok lekha muraja omo orobo modes kaina phai oroni 40% phai ngka oroni bosong kasi ponna morok to topi sunci konsomo sunci konse borok ngoro ngam songo ka 2 f 3 4 5 5 ngka chung pakka manus no grammar or suitai te pumuro abo ekdom topic si konno topic ya tor mani tanghlok ya toron tanghlok ya toron ada hai Engkai grammar sum pas pakka pas engkai nang mas mangkha abai hai kai won su pamanta garo sum sewa hai ka ba abo comprehension te so sum manai pas engkai dos engkai aro kobur bai phangrong ni amo bo joto porino na ya dolo rahame dada mon thakur bongsi thakur ong ta boya kus kare boya asu bon jogendra songrong ni Romesh songrong ni kumodam na sumi asu kare Ramsawan songrong ni ro kotor kai ko sudon ode ma songrong ni nondo kumar dewa ma samulang dewa ma ini taya acharya Pondor Kantamura sim borong ni kace kita bang जों और गोबांमा कबि रंनि बा लेखक रंनि आरो रिजार्भ नुपुनो आसुक बांगो और बाक्सा आइनो कायसा कायनि रखि ओंखाय अजाबो जों माने मानो पास फायगांग पास जों आरो 3 तरमनि दंमोन 3 दं काहना आरामसा ओंखाय तो कब बरक ते कब रुबायनि लाइबुमा और जों 3 कि सार आरामसा तामनि कायang साबानि ऊपर थांगसे और पजोकिन थां Da dikaisa 25 plus manane kelas kobrok. Sang grammar rok topik kaisa nawe kelas kali nai. Mungkin rok kerungi tongde. Mungkin ketal update. Sang manane bagai kelas manane bagai rok subscribe title manuka. Nara asaktawan ade asakwana woi pressure nawe tapor di. Sang hanya taklai biswa sang tet pass kali nai. Mungkin logi woi tongai nai. Kaisa subala nai. Joto palbaksa agu woi